Evara bxir binerin çarpel panorama çarpel medyayı em işev dîsa be rojevekî birastî germ û pêwîst bi weran e ez û hevkarê min Birêz Mehmed Selîm Uzun em ê heta bikarbin bîr û boçûnê xwe pêşkêşê we bikin. Lê dîsa carekî din em dubare sêbare dikin ku bi pirs û têbiniyê we dê bernama me dewlemendtir be û ji wara carek din divê bixêr hatin û ji bo Kêk Selîm jî dibêjin dîsa tu bixêr hatî û em ê yekser dest pê bikin. Bernama me îşev helbet rewşa Rojavayê Kurdistanê ye û li pey wî jî rojhilat û bêjin rojhilata navîn Tirkiye û Îranê ye. Birêz Kêk Selîm em dizanin Rojavayê Kurdistanê bi rastî niha ew kêkî mijarekî germ e li seranserê Kurdistanê û her wiha li hemî diasporayê ku Kurd lê dijîn sibê mitîng e êvarê mitîng e nîvro civîne û her wiha xwepêşandan mitîng hevdîtinên dîplomasiyê werhasil li diasporayê gelekî germ e û li Kurdistanê jî di vê rewşî de hem danûstandinê navbeyna xelq û hêzên siyasî û ewkê û her wiha alîkarî û xemgîniya li ser Rojavayê Kurdistanê gelekî giran e lê ku meriv rojevê li Rojavayê Kurdistanê şîrove bike eger ji bo ku em meriv îro şîrove bike û ji bo pêşeroja wî jî tiştek bêje divê meriv li doyê wî yanî dema borî jî behsa wî bike yanî meriv dikare behs bike bêje eger ku 2014 da peymana Duhokê birêk biçiya li Rojavayê Kurdistanê eger ew hêzên ku li wê bûn li gor wî peymanê tev bigeriyana gelo rewşa Rojavayê Kurdistanê demîna îro biya. Bi baweriya min û her wiha dîsa îro dîsa eger hêzên Kurdistanî li Rojavayê Kurdistanê bi mantıqa bi paradigma biratiya gela û nizanim ji dewletê tu statû nexwestin heta niha heta vî dawiya ha wisa nebiya dê dîsa rewşa wan wisa biya ez ê zê bêlim ji te re paşê ez ê dîsa ew bikim. Zor spas. Peko tabî ana bi tevayî ji bo Kurda û bi taybet Kurdistana Rojava di demekî di pêvajoyekî dîrokî qedera xwe a dîrokî tayîn bike derbas dibe. Yani bêguman li çar aliyên Kurdistanê û diaspora Kurd wek bi yek deng û bi yek dil û bi yek awaz bûne wek milletekî û Kurd milletekînin û bi şiara yeke gelê Kurd yeke Kurdistan ne çar parçeyî yek parçeyî bi wî awayî di dîroka me ya nêzik da momentên pir hindik wiha qewimîne erê çend hadîse henin hatina peşmerge çûna peşmerge Kubanî referandum û hinek çend ew bûn lê ev hadîse vê carî bi rastî Kurd ji dil û can wek milletekî hereket dikin ew nîşan dide ku Kurd bi rastî ber bi milletbûyînê diçin eger wek te pirsa te jî wek te jî got Rojavayê Kurdistanê da di serî da eger hêzên Kurdî li hev kirîbana li ser stratejiyekî zelal daxwazên
zelal û yekitiyekî millî li hev bikira û li Sûriyê Kurd çi dixwazin wek otonomiyekî li ser coğrafîk, siyasî, îdarî li hev bikirin bi hev re bana ez bawerim ew coşa ku îro heye di nav milletê Kurd da ew ê du qatî wî bana. Rast e yani wext serda çûyî tiştê ku em bêjin gelek henin, rexnê me henin, gazinên me henin, gelek cara meriv dibêje anha ne wextê rexnekirin û gazin û evê ye, ana demdema yekbûna milletê Kurd e. Bi Kurtî eger ez bêjim yani roca ku şerê hundirî li Sûriyê derket û hinek hêz bi taybet ê ku bi PKK re girêdayî wî welatiyê dagirtin, wê rojê heya îro heta ku ew şera dawiyê ew xwe zelal nekirin. Yani çi dixwazin, stratejiya wan çi ye, ji bo çi şer dikin ev nebû. Erê şert û mercên wê çavê belkî cuda bûn, dost û îtîfaqên xwe jî gor wê hereket nekirin. Ev rastiyekî Amerîka anha eger pişta xwe ji Kurda nade piştgirîk nade Kurda û eşkere dibêje ku ême hevkariya emberê şerê Daişê bû, ew xelas bû, hevkariya me jî xelas bû, gerek wê rojê hesabê wî tiştî bikirana. Tu belgekî, tu dokumentekî, tu neyî ku dokumentekî siyasî bi Amerîka ya jî bi koalîsyonê re eger ez ne xelet bin not û 6 devlet têdanin koalîsyona hemberê Daişê ev tiştên xwe bi belge bikin û bi ew bikin. Loma jî yani ev rewşa ku îro heyî erê dijmin xurt e, rewşê dinyayê hatine guherandin, hinek tişt pêk bihatine, peymana Duhokê, qerarên û ruhê konferansa meha Nîsanê a Qamişlo gor wî ji hereket bikirana, qet nebe rewşa hundiriyê wê cuda bana. Yani ez bi xwe nabêjim ku ev dibû wek evekî garantiyekî tişt serê Kurda nedat. Na, carna bi her awayî tu yekdengî, tu nav xwe da evî lê şert û mercên ku tu têdayî, şertê dinyayê ê navçeyê werdikin ku tu ew dibî. Ana Kurd di wî rewşê danin. Bi Kurtî yek du noxteyê din ez ê bêjim, piştî civîna ku li Parîsê çêbû, navbera rejîma Şamê, İsraîl, Fransa, Amerîka û Tirkiye têda bû. Yani wê rojê bellî bû ku rewş hatiye guherandin, konjektür hatiye guherandin, jeopolitîk evekî nû dest pê dike, wê rojê gerek hesabê hinek tişta bikirana. Misalen şerên du taxên Kurdayê Helebê dest pê nekiribana gerek. Eşrefiye û Şêx Maxsûd ne tiştekî rasyonel bû, bû wek şerê hendeka nerast bû. Ew konjektür, ew jeopolitîk rewşa nû gerek fêm bikirana ku dewlet li hev hatine. Piştî wî yani rewş berçava derbas bikirana, hêzên Kurdistana Rojava, Hesede, PYD û evên dinê, yani bigota ku em karin ji Reqa û Taqwa û derên dî eger şert wiha be, şûna ku em zarar bibînin, em ê xwe vekşînin, axa xwe biparêzin, hinek tişt nedibû lê ew rewş nedîtin ya jî nav wan da hineka nexwestin ku di werin wî noxtê. A rastî hem coğrafyayê da şert hatin guherandin,
وەک سەرۆک مەسعود بارزانی گوت عشیرê Ereba wada Esad iktidarê da bû, bi Esad rabû. Wada Daeş hat, ala Daeşê bilind kirin. Wexta Amerîka hat û bi Hesedê ra bi wan rabû. Ana jî mêze dike ku iktidar û dewletê mezin şûwara dibêjin. Ana rewştatiyê guherandin, wana jî saf guherandin. Yek wek te got biratiya gela ew şiar ne şiarekî ji bo Kurda ye. Yani em heqê tu kesî tuneyî xort û keçên Kurda xwîna wan ji bo biratiya gela biderjandinê ya jî birijîne. Dawa me ji bo me yî eger em hebin dû me quwet hebin. Em bi xwe bi xwe tune bin nemimkün e. Ew xeletiyekî bû. Xeletiya dinê îdeolojîk bûn, sloganwarî bûn û paradigma apo îdeolojiya PKK li ser wan ewk bû, hakîm bû û wek ewekî otonomiyekî fiîlî hebû, wek xweseriyekî fiîlî hebû lê hereketkirina wan, tiştê wan bi slogana û bi resma û resmên Abdullah Öcalan û ew ê tu li bê qêjî salên heftê û rêxistin nû çêbûne wek grûpekî wek rêxistinekî hereket dikin ne rast bû. İdeolojîk paradigma wê derê da çû yani Abdullah Öcalan jî ê wan jî ê baş Rojava jî têk çû ji ber ku ewa biratiya gelan komünal demokrasî û demokratîk konfederasyon vana coğrafya rojrata navîn da nemimkûnin ew tişt îflas kir ew tişta girek nebana û berê xwe bidana Kurdan bi heştî şabî ra dikaribûn bidin bistînin didin li Iraqê û li gelek ciyên dî lê bi Kurda ra gerek serî da îtîfaqa da xwe xurt bikira. Roma jî ev tiştê ku heyî meriv li gor ew ê bixwîne. Yani konjektûrekî nû heyî dinyayê da heye. Piştî ku Trump hatî iktidarê bi rastî dinyayê da ber bi şerrê dinya a sêyemîn diçe dewletên mezin, hêzên mezin wek fîla çawa fîl ew dikin hatine hemberî hevdû hêzên mezin ra dewletên dinê êko mintiqa da ê navçeya da henin bi wara danûsandin bûye esas di stratejiya evlekarî a Amerîkayê da jî ew heyî êdî hêzên ku ne dewletin çi qas xurt dibin bila bibin wek Kurda xurt bin jî ne wek dewletin tercîha wan ne li ser van e li ser dewletayî dewletên ku mintiqeyê da rojrata navîn da Amerîka Trump tercîha xwe li ser Suudi Arabistan li ser Tirkiye û ê ku bi wara hereket dikin dike û ser İsraîlê ana rojrata navîn gor ev stratejiya nû ew jeopolitîkî nû dimeşe tiştê ku Kurda hêvî dikirin nûva dîzaynkirina rojrata navîn weka ku difikrîn wer nebû. Belkî em hemû yek bi yek jî têda me digot dîzaynkirina rojrata navîn gelek tişta bigwerîne wek hinek dewleta wê xarîte bên guherandin tên guherandin lê gor berjewendiya xwe em zanibûn hêzên mezin dewletên mezin cem wan heqê însanî, demokrasî, humanîzm, merhemet, nirxên însanî, demokratî navnetewî dinyayê da nemane herkes berjewendiya xwe mêze dike beşa duyemîn da hemberî wîya haziriya Kurda gerek çi be em ê ser bisekin. Belê gelek spas te behsa Kobanî kir em dizanin ku îro 11 saliya azadiya Kobaniyê mixabin em dibînin piştî 11 salî Koban îro carekî din Kobanî îro carekî din
كتيبن خطرية كي ودولة تركديسا بدرون خوا وب چکدار خواه وک عمشتو ایدنا لدورا کوبانی جویانه دیسا داخواز یا جی هسته کیوان هیا که کوبانی جاره کیدن بخن ناف شر و لگور خواه دیزاین بکن اما بسر خواه اگر هم بفکرن اما 5 ساله دوی شاشی دا شاشه چارپل مدیای دا هم بعثا روژاوای کردستان اتکن ده همه برنامه مدا اف مترسیه ما کو ایرو هاتنه سری ما ایرو هاتیه سری ما اف مترسیه هانا یکو همه بیجت همه برنامه دا ما بعثوان کریه لی مخابن او آلیین کل ویبون اداره وید کرن گوه ندان وانتشتا حتی کجاره کیدن هات سری ما هات ایکو تیدا زرارت بینه ملت کرده خلق کرده و کردستان بخواه اگر کرد وقتی که امریکا بوان را هات پیوندی دانی یا جی دولت اندن بوان را و کوالیسیون پیوندی دانین دبیا او چاق داخواز وان لوی دیارکری بیا اگر ام وک نمونه نشان بکن د سال 2003 دا 4 دا 5 دا وقتی که دستورا عراق دهات چکرن توماس برایمر برپرس انگلتره و او دابونوی که ارگانیزه کرنوی در دابونوی پیشنیار کرده بو که پیشمرگه بچن تفگره او که عراقی ببن رزدار مسعود برزانی او چاق برتکه کی حشک و بی اوک بی لحف کری نشان جامعه دا و صابون مجبور مان که پیشمرگه 40 ساله شرد که ایرو هاتیه پیشمرگه دخنه عسکره که او که دولته که وسا قبول نکرن حتی که او دستورا کرده لعراق حتی چکرن که کرد بونه فدرال وقتی که مروید ده برچاوه خواه و ویالی ده برچاوه خواه تیوی او کی و آنها جی اشکرت تی گوتن که حتی نها و جناب تیجی گوت بس لحف کرنا امریکا و ایوان ده برنامه او که دابیه مثلا ایشی ده دابیه هفکار که ایشی ده جو تمیز کن و امریکا جی ایرود بجم ایشی ده ایدی نما و اما ایشی ده ایکو هنجیش خواهش ور ببن پیوستی بحبسا جنینه هفکار یا ما خلاص مینا کچاد بجن گامر او جی شرکتی جی نما و آنها جی لچوکی خودم واید بجن چما امریکا لما وسا کریه از باور کم سوجی امریکانی نه سوجی مب خواه یعنی او کن وی در بخواه که حتی او چاخ تو داخوازه کی وام نبیه لمرف که بچه دیروکه جی او حرکت او تفگر هی سال نوتی دا سال 8 دا سال نظام چه دا جوی دولت لسوریه تو دوزه کی کرده لوی چه نبیه یعنی جالی وام با و پیشیوی جاتیه گرتن مخابن هدوی مجید آبون اجا ایرو گلو سریوان لکبره کت تشتکی دن دیوره هشیوان با آواکی بگوارن من زانن لی تشتی که امزان خلق گلی کرد بگشتی و سیاست مدارن کرد بگشتی آنها با آواکی ملی لوی دنیرن پرچکی کردستان لوی دنیرن وک خلق او که پرچکی خوالوی دنیرن و به همه آوای چه آبوری چه لشکری چه سیاسی وسا تفدگرن ام دبینه که حتنا او کنفرانس که جنابت باز کرد او کنفرانس پشتی چند جر هفدیتم به مظلوم عبدی و به سروکاتیا نیچیروان برزانی و هروها سروک مسعود برزانی لداوسه و آنها هیچ ام دبینن حتی چند روز برنا دیسا باراقو و مظلوم عبدی لهولره با او که گارانتوریا به اموسا بیجن نیچیروان برزان یا جه باشور کردستانه لوی جویان و لوی هنه کی تشتا البت برن آنین چه بریار دانه اموی نزان نه اشکرنینه لوی او که هاتیه که آنها ایدی مظلوم عبدی جید بیجه نه ایدی او جید بیجه
askerê me leşkerê me şervanên me êmene em Kurdistanê bernadin em ê heta dawiyê Kurdistanê biparêzin û her wiha eger lihevkirinekî jî were em ê wek tûmen ku me çawa gotibû bi Sûriye re em ê wisa bikin bi rastî meriv dikare zêde gelekî tişbêje ku ava de roje xelkên Kurdistan li hemî derî li piyane bi rastî cenabê te jî behs kir heta niha di dîrokê de wextê ku pêşmerge ji bo Kobanê 11 sal berê ji bo Kobanê 1000 kîlometre meşiyan di nav du perçeyên Kurdistanê çûn perça sê ye ew çax millet hestekî bêjin netewî millî bi rastî ew bibû em dizanin ku tu pêşiya wî da taybet li Bakurê Kurdistanê hestê netewî gelek qels bibûn anha tê bîra min ku piştê wî pêlekî bayekî netewîbûnê li Bakurê Kurdistanê jî û perçên din jî bilindtir bûn û îro her wiha dîsa dema evkê de referandumê da lê îro em dibêjin êdî hatiye zîrveya mezin zîrvekî bilind hestê netewîbûnê bi hemî away ku piştgirî dike ku Rojavayê Kurdistanê bigîje mafê xwe netewî herkes ji bo wî kar dike em binerin çika çawa dibe ez ji vî pêda îja ji te re bêhîlim Yani mühim ji îro şonda yani rewşa ku me got bi Kurtî jî ev do çawa bû rewş îro rewş çi ye rastî Kurdistana Rojava û xelkê me di wî parçeyê da dibin xeteriyekî mezin dayê yani wexta em ya dibêjin li vir vê stûdyoya Çarpel Medyayê da ne ku xelkê me fêm nake em dixwazin bidin fêmkirinê xelkê me ji çar parçeyên Kurdistanê û li seranserê cîhanê viya dibîne keç û xortên me gundî û bajariyên me dewlemend û rewşenbîrên me nivîskar û siyasetmederên Kurdan bê ku bêjin ew partiya min e bê ku bêjin ew ji filan parçê me bê ku bêjin îdeolojiya min wiha ye bê ku bêjin wala evên xeterî kirin û Rojava ew nakin hudûd rakirine îdeolojî rakirine partîcitî rakirine ezbendçî siyaset rakirine yek tişteyî Rojava bûye qedera milletê Kurd çi bûyî çi dibe bila bibe gazinên me rexnên me çi dibin bila bibin îro ji bo hemû Kurdan milletê Kurd Rojavayê Kurdistanê bûyî ciyê qederê bûyî ciyê hebûn û nemana milletê Kurd eger Kurd Rojava têk biçin ê tesîrê xwe li ser başûr bike başûr dike ve xeteriyê ew ê li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê li seranserê cîhanê ew pêla netewentiyê ku bilind bûyî hatiye zîrveyê ew ê darbe bixwe û tiştê hêrî mihîm jî ev e loma çi dibe bila bibe em hemû rexnên xwe hemû gazinên xwe didin alî bi her awayî çi ji destê me tê lazim em piştgiriya xelkê xwe bikin wê dirê talûka metirsiya mezin a komkujiyê heyî dewleta Tirk şövenîstên Ereba û dewletên mezin gor berjewendiya xwe wexta hereket dikin îro Kurd tenê bi Kurd mane yani ji dinyayê da deng dernakeve dünya bûyî ker dünya bûyî lal dünya bûyî kor eger hebe tune be Kurdin Kurd xwedî hevdû derkevin ev imtihanekî dîrokî ji bo milletê Kurd eger vê evê derbas bikin û rojhilat ji bin wî xeteriyê derbas bibe moralê Kurda
دو قات سه قات پنج قات بلندتر ببه پیلا نتویه ایوی دوام بکه لو ماجی پشگیری یک مره پشگیری آخو به هر آوائی بده کولانا بده چاوال باشوری کردستان کامپانیا و اوی زارو که ما بگره حتی تقاوت ایکو بونه اختیاری ما حتی پشمرگه تی معاش آخو ددن aynı teş Bakure Kurdistan'ı la Avrupa jî lazım e çêbe li berî hemû tişta rojlata Kurdistana Rojava da evî pêvajo çawa biçe mihîm ev e eger berxwe bidin ku heya anha berxwe didin û werdibêjin ku Mazlûm Abdî bi xwe dojî got interviewekî de got em berxwe bidin û Kurd piştgirî bikin eger mirin be jî bi şerefa xwe bi onura xwe wek onurekî millî şerefî be ev dibe dîrokekî ji bo Kurda dimîne lê jî îro tiştê ku Kurdistana başûr dike ha Partî Demokratîk Kurdistan ha Yekîtîn Niştimânî Kurdistan ha Serok Mesûd Barzanî ha Bafıl Talabanî ha ji rêxistinên dinê tiştê ku dikin bi rastî dilê milletê Kurd rihat dike bawerî didin dîplomasiyê da Mesûd Barzanî alîkariyê da û gazinkirinê da bi evên xwe moralekî mezin e û ew moralekî ji bo şervanên ku Kurdistana Rojava da berxwe didin ji bo wan sîlahê hêrikî mezin e ev Kurd kirine millet Rojava Kurd kirî millet Kubanê dibin dorpêçê dayî bi her awayî av tuneyî elektrîk tuneyî xwarin tuneyî derman tuneyî zarok dimirin sermayê dimirin birçîbûnê dimirin qetliam dewam dikin Kubanê wek te got carekî dî di dîroka netewî a Kurdistanê da bûyî sembola berxwedanê sembola millî ev sembol gerek bê parastin ew al neyê xwarê banga me ji bo Kurda ev e lê jî îro şonda siyasetekî nû li gor şert û merca siyasetekî realîst rasyonel lazim be tu bi kîra didî distînî bi daxwazên xwe yên vekirî zelal bi stratejiyekî zelal te îro şonda ji bo Rojava hêzên Rojava axa Kurdistanê ciyê ku Kurd têlanin parastina viyayî ev paradigma ku dibêje biratiya gela ew paradigma ku dibêje entegrê dewleta Türk, Arab û Ecema û civata wan bibin ev paradigma ku İmraliyê Abdullah Öcalan dayê ber wî ev berxwedana gelê Kurd û pratika Rojava tiştê ku diqewimin di meydana da di ewa da di sloganên xort û keçên me da di mezinên me da ew paradigma mir diya jî mere baş bibîne a mihîm jiyan e dewleta Tirk bi zorê dixwaze paradigma Abdullah Öcalan bide jiyandinê û gazina dike Devlet Bahçeli dibêje ew terorîstê Mazlûm Abdî İmralî gudarî nake yani ew şikestin tenê ne ji bo paradigma Abdullah Öcalan e ji bo dewletê ji dewleta Tirk bi her awayî hesabên xwe planên xwe li ser paradigma Abdullah Öcalan kiribû ku ew tiştê ku li Bakurê li Rojavayê Kurdistanê dibin ew paradigma tar û mar kir êdî di jiyanê da di sahayê de nabe wek te got bi ala Kurdistanê bi dirûşmên xwe bi evên xwe êdî kes wek berê nabêje bijî filan kes û ya jî evê Kurd hatine wî noxtê û ji bo Kurda yek ji bo Kurda bi tewayî lê bi taybet ê Rojava yekîtiya xwe netewî a hundirî xurt bikin
کی هی دست بدن هفدو خورتر بکن و به اراده کی مشترک به هیئت تمثیلیت کی مشترک حرکت بکن تکچون جی بلا هفرا به سرکتم جی به هفرا به یک دوست وقت میگو استراتژی خود زلال بکن سیاست دوست و دشمنی باش زانبن کی دوسته حتی کی داره سه ژئوپلیتیک سیاست نو آ دنیای باسری دا امریکا و روجلات ناوین باش زانبن و ام زانبن که دولت ترک هدف آوان کردا جورتی را کرنه دستکفتی نتنی کردا به حلی نجورتی را کرنه هم بری وانا او بن و یکتیا منتوی 4 پارچه کردستان دا خورد به و ناو 4 پارچه کردستان دا هیزین کردا دا ایرو افکاریه کی کوردیناسیونه کی لازمه بلکه او دنیا دا ام بهتر وکن کوردیناسیونه کو او روشا کو کرد تیدانه کاره به وی کریزی وی روشی اداره بکه درسی و خلقی بده وقتا خلقی مده بیجه کرد یکن یکه گلی کرد یکه تیوی واتی کو هون سروکین کردا هون سیاست مدارین کردا هون مجبورن ببن یک وای ما یکتیا خوز آلانا دا میدانا دا اوی دا پیکانیه اون لازمه قادا سیاسی دا پیک بینن و مساج گرک باش بخوینن به پرسیارتیا هیری مزیج دکده سروکین باشورین کردستانی و از آنها زیده وقت نگرم نه از هنه کشتالی زیده کم پاشید درباز بن یعنی راسته اول 10 روزه کرد الحمید داری لپیانه سلوگانا خواه به جان خواه به مال خواه به پری خواه همین میدانی نه لی جبو دیپلوماسیه تمام بجی پیشمرگه بجی گریلا بجی شروان فلان داری بجی فلان ور حاصل اوانا حمی نورمالن داخوازین خلقینه لی جبو خلقی تشتکی دم پیوسته که استراتژیا کرد لگور رئالیتا ایرو دوی دیار به دوی رئالیتا کی دیار به که استراتژیه کی دیار به که خلق آنا ام دچن بیجن خلق دچه لأوروپا دچه چیه ناویوی دیپلوماسیه اوه چه بخوازه دوی تشتکی دستوی ده هبه اوه فدرالیه اوه خودمختیاریت اوه دویژن اداره حرمه و نافخواییه یعنی چیه؟ دوی استراتژیه که رئال وقت جناب تکو دست خلقه دا دست خواه پیشانده را دا دست کوی کاری که کسی که اکتیون دوان کارا دا دست وان ده هبه آنصبه هم چونه که آلمانیا داخواست کرد امی جوان را چه بیجن یعنی چون یکی اروپا جوان را چه بیجن یعنی با امریکا را چه بیجن بابا ام چه خوازم دوی اول دست مده هبه دست خلقی ده هبه دست وان اکتیویست ده هبه که بکار به بوی آوای داخواست به دیاسپورا به دیپلوماسی به لوبی به نظام چه بکار به بین زمان دوی واریده که ماسی هیه براستی اوا چنه خواه پیشاندان و نامه خواه جید خونن نظام چی جید خونن لدوی واریده که ماسیه که مزن هیه دبه اوا جارکی زلال به انا کسد بجه از فدرالیزم اتخوازم آلی دنید بجه نظام چه تو بعثه کی تنه و لحف کری جنینن دبه اوانا لحف کم برنامه کی داینه پیشیا ملت و ملت جی لگوروی تف بگره دیپلوماسی دا جی اوا پیوسته ناف خلقه دا جی اوا پیوسته دبه اف کماسی هیا دبه اداره روجاوای کردستانه لگل سیاست و کسی کل پیش رزدار مسعود برزانی نچیروان برزانی و ایدنا که دیپلوماسی تکن لأوروپا دیپلومات مهنه که دیپلوماسی تکن دبه دستیوان دا اوکی نامه کی هبه داخواستنامه کی هبه که بکار بن لگوروی دیپلوماسی تکن بگره که ام چه تخوازن
و لگور ویجی خلق تر بگره که خلقی جی کانالیزا وی تشتی بکن وی منتالته وی عقلی بکن که بکربن بویواری دا سر بکن اوه که ماسی که مزنه حتی نا او کنبیه جبوی جی دوی دملدست تشتاکی وسا جی هبه و از بیجم نام تشتاکی که از بیجم دویواری دا تنه اری انا به توایی سر روشا روجراتا ناوین و روشا ترکیه ایرانی و کردستانی ام هناکی سر بسکن جبر کو ام کرد و کردستان انا ناو وک اوکیانوسی کی دانن وک اوکیانوسی دا ولکانه کی بتقه چاوا او دبه و توسانامی چه دبه ام کرد انا بروی توسانامی ندن yani هیزن مزن سری دا devletin yekbuyi Amerika, İngiliz, Fransız و بالطيبات أمريكا أنا هالي غور خو روجلاتا ناوين غور خو ديزاين دكا أو ديزاين كرين دا تشتكو ما كردا هيفي دكر خوياي نبويا واي ديزاين كرينه لغور برجواندي أخو لغور برجواندی دولت کی مزن هیزه کی مزن کل سر دنیای آنا دخوازه حکم بکه و دوزن بده نظام بده دنیای دا گور خون نظام کی نو بده آوا کرن وقتا حرکت دکه ام دوی اوکیانوسی دا کرد وک گراوه کی پر پچوک دمینن ام حسابی خو لگور ویا بکن امریکا روجا کو شری فلسطین حماس و اسرائیلی دست بکر هفته اکتبری وردا گوهراندنه کی رادیکال هی تشتی کو امریکا و اسرائیل پلان کربون لروجاتا ناوین جبو ژئوپلیتیک evlahiya İsrail'e u jbo berjevendiya Amerika u stratejiya Amerika a nû a global rojata navîn tayin bikin di vê konsepta nû da di vê stratejî û jeopolitik siyaseta nû da dewlet li hev dikin. Amerika loma rojata navîn da Trump çû Arab welatên Araba ziyaret kirin ne tiştekî wiha ew bû tabiî bû cara ewil serokekî Amerîka gava dihatin bijartin seredana xwe ya pêşîn li welatên Ewropîya yekî dikirin lê Donald Trump çû welatên Araba ziyaret kirin ew mesajekî bû hemû devletên Araba Suudi Arabistan Ürdün bigire Emiratên Araba û Qatar û hemû girêdan xwe re girêdan û bi İsraîlê re di çerçeva peymanên Abraham da dîzayn kirin û dûra bi şerê evê İsraîl û Hamasê Hamas Hizbullah û evên dî ji ortê rakirin zemîna ku İran li ser bû ew zemîn zayîf kirin xuyayî salekî sal û nîv berê da danûsandin bi colaniyê terorîst ra dabûn îstihbarata İngilîz a hazir dikirin û roca ku İran wê ji mintiqê paqij kirin û Hamas û Hizbullah û Hutsi û anîn derecekî nikaribin tiştekî bikin dor hat guherandina rejimê di nav çend roja da ji İdlibê ev çeteyên ku bi motosîkletên xwe ew bûn çûn Şamê girtin ew planekî bû parça vê stratejiyê bû û ev stratejî dewam dike xuyayî piştî civîna Parîsê civîna Parîsê da li ser Sûrî li hev kirine
başûrê Sûrî heya nêzîkî Şamê teslîmê İsraîlê kirin, erê dibêjin bi 40 salî me kirê dayê ew dikin dê ew wek jêra xilifekî ye û Tirkiye jî ji evê İdlibê, Helebê heta Şamê xistine bin garantoriya dewleta Tirk û Suudi Arabistan û dewletên mintiqê hêzên ê wek Kurda di vê ewkê da dereca du sisî çara da mane. Em hesabê xwe li gor ew xarîtan û ew jeopolîtîkî konumlaman û lazim e em Kurd bifikirin û sibê du sibê îran dibe. Wexta em dibêjin em bifikirin, em ê çi bikin? Em ji derbasbûyîna xwe ders derxînin, em ê bêjin Rojavayê Kurdistanê da hêzên me bê qayd û şart nebe jî bê belge, bê dokumentekî, bê peymanekî, bê evekî şerê Daişê da canê xwe dan. 15, 16 heta 17,000 xortê Kurda canfîda bûn, şehîd ketin ji bo wê ewkê. Carekî dî ev tekrar nebe. Em ê werin ser Îranê jî dûra hêzên rojhilata navîn bi taybet ji vîya ders derxînin. Sibê du sibê serî de Amerîka û hêzên dinê ew ê herin bêjin ku wayê werin em bi hev re hereket bikin, em ê li Îranê bixin, hûn jî ew bikin. Bê belge, bê peyman, bê ew ê aynî xetayê tekrar nekin. Lazim e Kurd ji dîroka xwe tecrübe bigirin. Berjewendî esas e û demekî dûr û dirêj stratejîk lazim e bifikire ji wan netîce bigirin. Loma jî rewşa ku em Kurd têdanin pêwîstî pê heyî ku em dûr û kur, dûr û dirêj carekî dî berçava derbas bikin ji xeta û kemasiyên xwe dersa bigirin, netîce jê derxînin, dubare nekin û em bi hev re hereket bikin, bi şewrê, bi piştgirî, bi siyasetekî hevbeş û millî lazim em bi hev re hereket bikin. Em dizanin ku dinya ber bi şerrekî da diçe. Şer Amerîka heziriya xwe li hemberî wexta Çînê dike, dixwaze rojhilata navîn de aram be û heta ana evê ku me digot hêzên vekaletê wek Hamas bûn, wek Hizbullah bûn, wek evê bûn carekî dî aynî tiştiyê nekin. Dewlet bi dewlet re li hev kirine, li hev dikin û li hev kirine. û rola Tirkiye wiha kirine ku tiştê ku li Rojavayê Kurdistanê da dibe ne îşê tenê çend terorîstên cihadîstin dewleta Tirk dike û dinya çavê xwe jêra digire. Ji ber çî? Ji ber ku dinya ber bi wî ewkê da diçe ku herkes anha da ciyê xwe digire û ez dirêj nekim rewşa dinyayê û ew Grönland û bi Îranê girêdayî belkî carekî dî em ê ser bikin. Belê gelek spas lê rast e dewletên zilhêz bêjin wek Amerîka û İngiliz û nizam êdina Fransa ewanan ha ji bo dizaynkirina dinyayê ji rojhilata navîn dest pê kirin pêşî ji Filistînê, ji Gaza û paşê Sûriye û paşê nizanim ew ê hêdî Îran û nizanim çi lê divir da em zanin ku rojhilata navîn ji bo ku sakîn bibe dibe mesela Kurd ya Kurd qenemînin ya jî Kurd bibin xweyî hinekî tişta ji bo ku Kurd bikarbin bibin ku ji ortê ranebin ew nekin ji bo ku wisa be divê Kurd ji nihava ya jî belkî ji dova ji pêrva bi hev re stratejiyekî wan ên netewî hebiye hem ji bo Rojavayê Kurdistanê hem ji bo Bakurê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê her wiha ji bo Başûrê Kurdistanê stratejiyekî wan ewkekî wan ê netewî bi hev re dibe hebiya diyare ku heta niha çê nebiye lê ji vê îro pê da ji bo ku helbet dê Amerîka û İngiliz û nizanim çi
بخوازن بچن همی تشتا بکن دوی کرد ام دیسا دبیجن به همه جسرانسر کردستانه دوی استراتژی کنه نتوی یک پارچه هبه لدیسا جی هر پارچه لگور خواه دیسا او که خواه بمشینه جبوی ایرو روجاوای کردستانه سبه لروجلات کردستانه دزبال باکور کردستانه ام مثلا جبو داعشه چون به کردار الهف کرن 14 سال وقت جناب تاجی گو 10 15 17 هزار کرد هاتن قتل کرن جمال خود بون عفرین والا بون زانم سریکانی والا بون اوا 15 14 ساله د کونا د چادر دا به برچیبون به لاوابون به او که جیان خود ماشینن اگر کرد نخوازم ببن بکونوی حالی بسران سر دوی کرد استراتژی که خودانه و بناو نتوی را وقتی که هات جیویجی و سب بخبتن ام بنا رجلات کردستان ام دبینن که پشتی او بیارن که لوی چه بون انگلیزا دست پیکرنه انگلیزا پشتی وان متینگو سرهلدانن لإيرانه انگلیزا دست پیکرنه بکر شهره لهفت کن بکر شهره خبر دادن دخوازن جارکی دن وک چا مظلوم عبدی 2016 پیوا دستانی نسر و پیرا خبر دن و حاضر کن که بینم بخنوی داره آنین و خسنوی داره جی نه اینی وسط خوازن بکر شهره وی تشتیب کن yani qasdata Colani bu. Colani bu. Yani Mazlum Abdi got em rast. نه Colani bu. Qasdam Colani bu. 2016 da ku dest pêkirine pêra danûstandine ew çax 10 milyon dolar ew danî bûne serî ku wî bikujin kî cî ew bike ji bo girtina wî lê ew bû ku tê ew kirin ku ji 2016 pêva pêra di peywendiyê dane ji bo rojekî wiha hinek gotinin din behsa wan nekin lê em dixwazim bêjin ku anha aynı mesele dest pê kiriye li Rojhilatê li Îranê û Rojhilatê Kurdistanê heye Kurê Şah hazır dikin ku bînin bixne wê derê halkî tu tiştekî Kurê Şah tune qene ê Colanî dehev eskerî wiya bûn şer dikir wek Daîş û nizam çi û filan û bêvan lê êv ya tiştek jî tune lê dixwazin bînî werin danîne wê û Kurd dîplomasiya Kurda li wê çi ye çinîne nav qadê navnetewî da çi dikin çi nakin haya kesî jê tune belkî hêzên siyasiyên Rojhilatê Kurdistanê wî dikin belkî lê haya perçeyên din çi qasa jî heye çi qasa piştgirê wan in çi qasa ew kin çi qasa ji hev sûd bigirin bi hev re diaxivin wek stratejiyekî bi giştî nîne ji bo vî jî heta ku stratejiyekî bi giştî nebe di Kurd di sehayê de winda bikin ji bo wê dibe stratejiyekî bi giştî netewî tev bi hev re ku bikaribin li ser wî kar bikin li Rojhilatê Kurdistanê anha ew xwe pêşandan sar bûne lê em dizanin ku nêzîkî 6-7 hezar kes hatine kuştin herî kêm ew qasa xelq jî birîndar e ku nikarin hejmara wan tespît bikin ji ber ku newêrîne biçin nexweşxana ji ber ku çûne nexweşxana dewleta İranê digirt wana dibir dikuşt û nizanim çi dikir û her wiha bi nêzîkî dibêjin nizam çi qasa jî 10,000 zêdetir jî niha girtî hene heta dibêjin İran cenazê wan girtiye nade divê werin ew kî wî bidin paşê bibin cerma wî bidin paşê bibin anha li wê ew kî siyasî bilind e hestê siyasî bilind e lê ew kekî di atmosferekî de ku nizanin ka dê çi bibe pêşa roj diyar nîne rewş diyar nîne dibêjin Rojhilatê Kurdistanê ana wisan e û mesela Başûrê Kurdistanê jî bi rastî di mesela Rojavayê Kurdistanê de ew jî ketiye xeteriyê çimkî wek cenabê te jî behs kir ku beraq divê ku pêşmerge werin bikevne wê derê Rojavayê Kurdistanê
de hinekî dewletê din jî êrişê we bikin. Bi rastî ew keye anha proje dewletên dagirkerên Kurdistanê û êdina jî ew proje di lîsta wan de heye lê gelo bi ser dikevin nakevin ew tiştekî din e. Ez ê li vir bisekinim. Yani te Mirza te kala İngilizce kır İngiltere mere piçekî veke baş dibe yani xelqê me normal wexta em zarok bûn gunda bile gundiya digot İngiliz gohun İngiliz nizanin Çi İngilizî tu gotin tu çi İngilizî çawa binî da ew dikin xelqê me gundiyên me bile fêm kiribûn wê çaxî İngiliz siyaseta İngiliz zan siyasetekî wiha bêdeng binî da dike sînsî û xwe nade pêş xwe eşkere nake binî de dide hineka kirin. Heta gelek cara tê gotin ku yani insanên rewşenbîr siyasetmedar jî ya aynî tekrar dikin İngiliz difikirin İngiliz plan dikin İngiliz program dikin Amerika pek tîne. Ana tiştê ku rojhilata navîn da bû dîsa aynî ye. Mêze me behs kir İngiliz sal û nîv 2 sal berê bi colaniyê terorîst ra alaqa danî bû. Hûn dizanin kom spî hebûn li Sûriyê. Kom spî wek Qizilay alîkar dikin wek ên rêxistinekî xwedî giravî îdealîst bû kar dikirin hemû personalên İngilîz a bûn. Sedî heştê notî wan ew bûn hazir kirin. Ew plana ku li Sûriyê da çêbû ya çê İngilîze hazir kirin û da ew ê qebûl kirin û dîzaynkirina rojhilata navîn da dîsa wa heye bi İngilîza dest pê kirî dide Amerîka û hêzê dinê kirin û wek te got wada em werin ser Îranê İngilîz zêde em dengê wan napîsin. Nabin beyanata nadin İngilîz. Ve kesî dîtiye wa serokê İngilterê wezîrê derva wek dewletên dinê eşkera wa vekirî li ser Îranê ser ciyên dinê li ser Sûrî tiştekî gotine na. Sînsî hereket dikin û dîroka Kurda da ê ku qedera Kurda xistiye vî rewşê ew siyaseta sînsî ya İngilîzayê İngiltereyê îro jî. Ha dîsa em werin noxta ku te anî ziman ser Îranê. Boçî İngilîz rabin kurê şah yekî weka ku neyse ez devê xwe bigirin em dizanim jiyana wî ya şexsî û sosyal jiyanekî çawa ye bînin û bikin evê xelq wê dirê canê xwe dayî xwîn rijandiye û tişta kirî çawa Kurda 15-16 hezar xortê Kurda xwîna xwe ji bo îşidê dan xelqê Îranê jî xelqê Kurdistanê wê dirê dike û rabe kêf û alemê da heyana jiyayê kurê şahê bîne tê vê vateyê ku ji wan re yekî wiha lazim e. Yekê ku her tiştê xwe pêk bîne ji wan re lazim e. Trump aynî tiştî dixwaze. Wek Trump siyaseta Trumpê dünyayê da wek walî çawa tayîn dikirin berê İngilîza bi waliyê Hindistanê nizanim komîserê falan evê sömürge hebû bi ya wayî dixwazin însana bînin kurê şah lomayî yani ha alternatîfên dinê nagerin yani başka kes heyî tunî du ew henin ya pizîşkiyan binî da li hev bikin were ya kurê şah bînin kurê şah tu evekî wî li Îranê tuneyî na em dostê me henin Kurdê Rojhilat
evet vakti got evkeki tünneyle çiğ jwara kuklaki lazım. Kuklaki lazım heri baş vakviyanın her tişte xwe bidin wan kirin. Loma jî Kurdên rojhilatî ji bo çi şer bikin bi kîra îtîfaq bikin, kîra bidin bistînin gerek ji îro da zelal bin. Em ranabin ji vir wiha dersa bidin wan na lê ew qasiyem heqê me heye em dikarin bêjin ku bila dîrokaya me ya nêzik a rojavanê netîce derxînin me çawa xwîna xwe ji bo şerê Daişê rican nekevin wî rewşê ne bi Amerîka ne bi İngiliz bi evê dîra bê peyman, bê garantî, bê sened û sepet, bê dokument tiştekî nekin û li gor huquqa eger ma be a navnetevî tev bigerin ev mihîm e û rojhilata navîn da ketina Îranê bi xwe re rewşekî nû bîne. Ji xwe rojhilata navîn di qada şerê germ me kaos heyî ew ê kaos bela bibe Tirkiye jî bigire nav xwe em Kurd gerek ji vîya netirsin. Di vê noxtê da lazim e meriv tespîtekî bike. Tiştê ku me vinda kiribe em vinda bikin tuneyî dîroka me ya nêzik îspat kiriye ku heta kaosên mezin çê nabin, heta ser û binî çê nebe di evê da, heta valatiyekî çê nebûye, heta ku iktidarên merkezî nav xwe da şikandinekî nexwardiye, me tişt dest nexistiye. Peşmergên me hemû Kurdistan ama nîvê Kerkûkê jî têda xelas kirin lê em dizanin ketin çî wîreşê bi kîmyabaran û bi evê ketin evê. Lê me kengê mewzî destxistine wa da Îran şerê cîhanê duyemîn de Îran işgal kirin, varatî derket, Kurd ji vî kaosê, ji vî atmosferê da, vî valatiyê da rabûn Cumhuriyeta Kurdistanê ava kirin. Dîsa başûr 5-6 sal dünyayê da emsalê wî tune bû şerrekî mezin da peşmerga li heta Saddam Amerîka lê nexist û şikestinekî Iraq merkezî nexwar valatî çê nebû ew statû netîceya wîyayê. Sûrî jî îspat kir aynî tişte heta ku şerê navxwe û Esad ew nekir valatî çê bû ew. Eger kaosekî mezin jî çêbe tiştê ku em vinda bikin zêde tuneyî lê ji vî valatiyê da ji vî kaosê da eger em wextekî rast bi îtîfaqekî rast ciyê rast û bi stratejî û telebên rast ciyê xwe bistînin em karin jê îstîfade bibînin û dîroka Kurda wiha ye me derekî da vinda kirî lê derekî dî dest pê kirî. Demekî Kurdistana Bakur ji Agrê bigire, Sason bigire, Şêxsaîd û Dêrsîm û Agriyê serhev bû qada serhildanê bû merkeza çekîm merkeziyekî. Piştî wî bû Mehebat, Rojhilat, ew çû bû başûr. Demekî anha Rojavayî di wî evê da em baş tehlîl bikin, cê netîce derxînin Kurd di vîya da siyasetmedarên Kurdan, rewşenbîr, akademisyenên Kurda bi taybet gerek rola wan hebe û ew berpirsiyatiya xwe zanibin. Çi dibe bila bibe, rewş çi qasî xirab dibe bila bibe, pêşiya Kurda vekiriye. Pêşiya Kurda vekiriye qet Kurd wî saetê şonda ku hele Kurd wexta bi yek deng çar parçeyên Kurdistanê bê îdeolojî, bê partî, bê hudud, bê parçe bêjin yeke gelê Kurd yeke dîroka me da ji mer ew lazim e.
خورتبونا إرادة ملي خورتبونا حس ملي يكرتنا ملتكي ناو خدا بيواجويا ملت بويني تشقاسي خورت ببا اگر ام داربجي بخون اگر ام موزيجي فندا بكن اگر ام دمكي دا خو پاشتاجي بكشينن زراجي ببينن لآف يكرتن ام ملت بوين او بيواجويا ملت بويوني کرده دا دست بکریه توکو ظلم و زورداری و شرط گران دنیای دا و نافچه دا سلاح می هری مزن هیویا می هری مزن اوه تو دکاری صحای دا وندا بکی لی ایرادات خورد به که ایراده چیه؟ هستین ملینین ایراده چیه؟ حسین تی ملت بوینینه ملت پروریا تی سلاح هری مزن اوه ام هنک جیادا وندا بکن جی کرد وک ملت سرکفن از ویا باورم و دخوازم به اوکرا پار بک. بله گلک سپاس. اگم توزه جی بحثا باکوری کردستان بکن باکوری کردستان دسری دا جی مدگوت که اف پیواجوه که دست بکریش بو مثلا روجاوای کردستان بو و هیچی وسا دوام که دوی او کدا وسا بو که داخوازا وان استراتژیا وان پارادیگما وان لسر مثلا روجاوای کردستان پیک نهات و ایروجی او پارادیگما در ریه گل دا در ریه خلق گلین کردستان دا بگیشتی سرانسر کردستان و تایبتی باکوری کردستان او پارادیگما عبدالله öcalan پارادیگما کومارا دموکراتیک پارادیگما چیه باخچلی او براتیا گلا او پارادیگما ایرو مریه او کنگ جنازه وی راکن ال زانم لی ام دزانه کو ایرو ایدی تک چو ل باکوری کردستان جی هستکی ملی هستکی نتوی که براستی دا استکی بلند دا شخص نیوی صدا هفته خلقه و داره بوی پارادیگمای باور ند کر لیدی ساجی هجی دبن سری وانده هنک تشتیدن هبون دبه کو ببه لی بوی دوان 10 روزه های داویه بویاره های 10 روزه داویه یعنی بجم 20 روزه جهه 28 مه وردا او پارادیگما هدی تکبر نمالورته ایجا آنها او درفت هاتیه او هاتیه کل باکور کردستان جی هست ملی مزم بیه پیشوه چیه که ایدی مایا لسر پارتی و ریخستن و آلین سیاسی کردستانه که چاوی ارگانیزه بکن چاوی بخن رaya ki خطکی که بکارم به هفرا تیب کشم به هفرا او ببن او پارادیگما از خوازم وی بیجم که او پارادیگما مر دبیج وی پیدا سیاست باکور کردستان وسا بفکره و لگور وی گاب باویجه که ام دیسا وقتا زاروک بون وک اوکی دگوتن دار بمسه دگوتن یک دمره دیدی گندادا از گندادا مزن بومه یک راد بو ناو گنداد بو هادی ام هر مزلی فلان خاک زانی بو کو یک مریه دیگ بیجه دگوتن ای کو مریه اوی دبی رابن ام هر مزلی işte یک مریه دبن دفن دکن دکن سروی ملت تلقین دخوینه پشتی کو دبین هادی امهرن خودی اوی جنازه دبی خودی جوه رازی به که امهرن هرکس و دیگره هر مالی خو مریج حیاس ها دبی قی یکی دی مریه اوی دخوازه رابی سریوی کبرید کرده انا پرادیگما عبدالله öcalan اوه مریه رزودا مریه شو وک مردو هات دنیای و آنها پشتی او حادثه او کارساتا روش آوا او
او هیجان ملتی کرد رئالیته صحای دا جیانی دا باشقای پرادیگما باشقای آنها ایکوش هیجی باورن کو سروک اپو سروکه و با پرادیگماوی باورن آنا دور هاتی وان جاوی سری خور راکن سری وان کفر بکوه دوی روشی دانن مریه هات دنیا مری و آنها مریه جنازاوی او یکی راکه دم پارتی راکه و کاندیل راکه و دولت ترک راکه و کی خودی درکه و وی جنازه کی خودی درکه و لی ام دزانن کو با دولت باخچلی راد به گازن دی خود که یا گازن دا دکه دی او تروریستین مظلوم عبدی رجوع در عبدالله öcalan گدارینه که ترک bile devlet Türk bile ketine bir revşe ku ev her tişte bu bir paradigmayı gredabun ser neket Türkiye'de ser nakeve ne mümküne milleti Kurd bir rezaleti kabul nekir nake bedengi tişteki dineyi az disa anekdota ki بیشیم و خلاص بکم ام چوبم دیار بکری جوینا نه و تدی ام جانا بچن جوینا گروباواته هواره اکی مجا آلمانیا آتی بود چند روش بری که روشا خلقی فیر بده پشتک دی بیجین 3-4 سال بری هاته اوتیل دکنش برخو مگو خیره نادوی نبیجن شما دکنی یا اوگا هون نزانم گو چه سریمه درواز گو چی گو ام 5-6 کس چه خانی بو او تدی قهوه رو دنن ام خانه دارون نشته بون من گود یا او خیره چه بوی او خلق دیار بکری مریه وقتی که به 100,000 انسان دکتن کولانا آنها دنگی نایی خیره خلیان برنیر سروی خلقی باریه چه بوی گناه مده یکی خورد وقتا خورد بیجه تقریبا به گوروی 30-35 سالیه گو به شیوا دیار بکری جنر گود که کو والله سن حقارت دیسن دیار باقر خلقنا حقارت دیسن والله دیار باقر خلقی ölmemiştir ölü taklidi yapıyor ana خلق ما اگر bedengi dike تخليط مريني الذكاء او ناي معناه او باراديغما قبول كريه او يبكى نا لي شرط ومرج زوم وزورداري او وركرنكو هاتي اوي نوختيكو كا ليتشببه لتقيا او بالون بوا بكارساتا روجاوا بميدانا دا بدل خلق كردستاني دا باکوری کردستانی 4 پارچه کردستان هر دریده و دناو کیت دا وام به خدا بک بره ام رسم آپوی دی نابینن سلوگان این که بیجی سروک آپوی نابینن دولت دخوازه دیار بکری دا جبو آزادی عبدالله öcalan بتین بده چی کرن هاتنه کتنه وی روشه چاره تونی او پیواجو سری دا مری بو پیواجو میواجو خاپاندن بو آنها خواپاندن جی نه ممکنه جار او چی دکن قاندیل چی دکه اویدی چی دکن کیوی حسابی بده دی ملتی کرد ام بنداوی بن بله اگم به دو گوتنا بحثا باشور کردستان و عراق جی بکن ام زنه که سبه جبو هم سرو کوماری و هم جبو سرو که حکومت عراق هل بجارتن هیا کرده جبو سرو کوماری هم یکی پارتی هیا دکتر فات محسون لو حسین و یکی تیجی نظر آمدیه اوه جبو سرو کوماری هجی نامزدن دوی دا حتی سبه چد به نزانم دیپلوماسیت کاره بگوهره لسر یکی جی لحب ورن لشیعه لحب کرنه لسر نوری مالکی لحب کرنه علوی او کی شیعه وی درج بو سرو که حکومت جیگره ویجی سونیا دیسا لحب کرنه اوانا دیسا بیک نامزد کبنه لجبو سرو کماریه
دوين حجده اوكيه نامزته يك و ادنا تبع عربن اجا امزانكو سرو كوماري كردايا لغور دستورا عراقي اللي انها كرد بدون نامزتا بجين يكي دنيجي هي او جي عالية اسلامية هي لانها لسر حد نامزتا تيار خافتن حتى سويت كارب بغهر يك جوان خباش وقت شيء يجي لهف بكن كان بنيرن حتى سويت شواد باللي خلقين هم سياست هم خلق هم دزگاه سویل باشور کردستان همی آنها بیک دنگی جبو روجاوای کردستان تخبتن لپیانه هش همی لویه کسی که زیده بحثوان او کاجی ناکه از اوسا بیجم و تسلیمی تک يعني مالا وناوادا سرفرازي ملتي كرده او بروغرامين رودادي او خلق حوليري او خلق سليماني وهلا خلق دهوقي وعقري وهمودرا زاروك حيا او كاريكو بالباستونا خوتين كرد ومقويا بونه ملت وك ملت سفربر بوري تشتكو ما جباشور دخوازن افا رولا خو بليزه خودي هزار جاري شكر كو ستاركي كردان لبا شوري كردستاني هي بفكرن الروشا ايروين دا لهمبر كراساتا كو روجاواي كردستاني دا دقومه اگر باشوري كردستاني زيتونه با اگر سروك مسعود بارزاني اگر طالباني اگر هيزن دني بيك دنگي نباناوي چاوا بدا هزار جاري شكر كو او ستارا كرداوي دري هي لوما ام قدري ستاتويا كردستانا باشور زانبن لتام دا دوي اويدا فياجي ام بيجن دشري تشتكو روجاوات دقومه ووك ما جو او سياستا كو روجاتا ناوين دا بو ديزاين كرن لغور برجواتيا خو تيمه شاندن دا جهازين كردا تشتا دخوازن هيجي دخوازن امريكا دخوازن انجليز دخوازن هناك هيزين دنيا دخوازن كو خواستنه كو هرن شري حشد شعبي بكن وك نمونه يعني هيزين روجاوا قبول نكرنه ام نزانن از بخو باورم کو بو پشمرگه بخوازن کو سبه دو سبه تشتکی ببه هم ایرانی به اوی به تشتکو به روجاوا کرن جاره کی دی جار پشمرگه بخنوی روشه او خطری هیه کردستان باشور باوریا ما به سیاست مدارن و دری هی يعني بالراستي قدروا يوان هنن سروك مسعود بارزاني وتي تجربه الدبلوماسيه دا الصحايه دا باوري دا اللي تابي وقتها مثلا حزب والدولة مازنبه وتمجبوري هنا تشتابكن جترا دري بذن بيشياته وك توم باراك دبيجه سروك بارزاني را اگر تو پشمرگه بشینی روجاوای کردستانی هناك دولت و هیز ترا شر بکر انت ناپاریزن عینی تشتی باشور راجی بیجنگ و اگر تا آلیکاریا من نکی مداخله ایرانی دا او مترسیه کی وها هیا لازم آره دا امشیار بن البجارتن ای سروک کماری ای سروک وزیرتی او عراقی وک جناب تا گوت او گنگشی هی لیجویا مزنتر تشت اوی بقومن قاوس نوبی نوی دریکو وانا آنها اوی درجات دیا سیادا بمینن روما جی جبو باشور جی ام به هر آوایی هشیار بن هیزن باشور جی هشیار بن د مداخله ایرانی دا هلوست آوان چه به گلکی جی بستینین چاوا بکن چه جوان تی خواستن او جی بسری خو مترسی یکیه و
داوی دا وک جناب تجی گوت ایرو روژا خلاصبونا کوبانیه همو شهیدین کوبانین ایوه روژه و ایرو و شری که آنها دبه همو و شهیدین کردستانی بریز و حرمت پیک دینین دلی ما دیسا جبو کوبانی و جبو روژاوا لید ده دلی کوبانی دلی هر کردستانی یدایی دلی ملتی کردایی دیروکا کرده دا سمبوله و بر مترسیه که مزنه ایرو جاره کیدن بله کوبانی سمبولا یک بنا کردایه یک بنا هزی کردستانه کاری بوی یکیتیه رزگار ببه بکاری آزادیا خواه بگره ایروژی دیسا همی پرچین کردستانه دا همی آلین کردستانه دوی هشمندی دا انجا بکاره بگیجه آزادیا خواه ام هیوید کن که ریبرن ما به دمکی زوتر بکاربن ورنه به هفرا دزگه کی شورمندیت پیک بینن جبو استراتژیا ایرو و حتی شخرا بکاربن استراتژیا برجاندین کردستان بگشتی چه بکن بوی داخوازا خوا بوی بانگا خوا بوی اوکی خوا ام برنامه خوا لور خلاص کن و جاره کدن دویژن برز ممثلیم گلک سپاس مالابدا آبا و هر واز بو بشتار آج برای گلک سپاس بو بشتربانن بینرین می که اول ساعت و 20 دقیقه که بمرانه و هر واز سپاس بو حوالین که درجیه دا لپشت ما ساعت و 20 دقیقه 2 ساعته بمرانه مالا آبا حتی برنامه که دن تب هورا بمینن خیر و خوشیه دا شب خوش